بووینە عیسا مەسیح دوان ڕۆژاندا قەیسەر ئەوگوستۆس ئەمردا بۆ هەموو خەڵکێ دنیا ڕۆمایێ بێنە ژمارتن. دوێ دەمێدا گاڤا کورێنیۆس سەرداری سووریە بوو، ئەڤ هەژمارتنا پێشی بوو بۆ هات کرن و هەر کەس چوو باژارێ خوا داگۆ خوا بدێ نڤیسن. ئووسف ژی ji bajarê Nisreta Celîlê çû Beytulehemê, bajarê Dawût ê li Cihistanê, çimkî ew ji mala Dawût û ji bavikê wî bû. Ew çû wê derê dagۆ xwa bi dergistiya xwa Meryemê re bidê nivîsin. Dergistiya wî jî bi zaro bû. Gava ew li Beytulehemê bûn, dema zarokdanîna wê hat û wê kurê xwa yê nixurî anî. Wê zarokê xwa di pêçekê de pêça û di afirekî de danî, çimkî cihê wan li mêvanxanê tune bû. Pirtûka pîroz, İncîl, Îslam û Rêzkuşk bi birayên hêja.